Aung thung ding Christmas nagal dot jingem ken jong kagal dot jingin na chewa igal dot jing diong ka ta sane ai le hitabang Christmas lopi hi iti mang dinga ekigot vem ti tuni khoin thupi mang chan holimna ana bol ke hoite galetol kholai hi in galetol nei lai hi win in sung mi ngai chang mi tam bidang aki khantan in sung mi tam pi jong kana le lungzin nan alung tan po na naume kumdang thadang bangin mangjong leo hen lungmong thamongin wa chaila isa thei ta povin taw khom na iman ula ha ta hin len khom cho then ebol thei povin khang tha nunga golang tam pi nopsa hin kho akipi diu lai ta adei bangwa agam sung boina jin nom satan om thei ta povin lungset ta hi ta ben hi minu mi pa tampin achate khang avet wale nupsana changa kana tamzo zin pona zin aguin lu khap noya alwa lu na chunga achate khan khoding gyalnan alisu tawen hi ai le hiti chun minu mi pa tampi in sumlapai ai lawale in the low ai lawale girls ya achate iti ka hoido dem ti gyalna a Christmas jong buipi man lo levin tungyal gen theita ke saboi aum ta na hi chapa chanu tam pi jong gamdang enomin in sungmi te to ai na bunga Christmas o nomta pakai jisu penikom lem thei ta loading in hin kho amang jong awm ta bena hi hila chu tuni kon nang jong na pan kha mai thi keima tang ka pang khan hi ai le Christmas hi tu kum hi hitabang din mun la chu hita jong le ni khat ni ni cha he jong le mangding chi hi ki tawin iti mangdinga nakiko nem kasu pete ho river ho zausin tuni khon thaben gyal to khibit phanup lai bang Christmas mang thei ta hi jong lawen jesu christa pin phat hi sumel thailo hi ja chu iman te te di hi ta sale thagawa iti nakiko nem korenthor khat na bungsam la thum chang thumin gowam jing dingin ka ta sapum pi tu jing jong leng ngailu na ka nei lo le imacha phat chom na ompoi Christmas aung nai ta to lonin tu kum iti ki got na nei em Christian Zosien kum se la Christmas adin ki got na ina nei jing on ahin la mi tam ta chu Christmas an hin kho lung zo ji talovin alai se hin kho na beji ni kim khat ke chun na la sa lung hem thilon nan ana lodim kenin kim khat ke chun june sanup nup nan ana mang kin nei ai la nang ma iti na ki go nem ke ma iti ka ki go nem Christmas gol no pakai pen ki pa pe na ahin hita zeng jong le pakai ta ki mu to na phara imanding che poi mo hi pathin thang wat men lang thilpi pha le mit a mu the izat na ki pi jong le chom khat zau teng hong chul ding a hi ama wang pakai ha gau pi a na kha le ton sona chul ta lo ding a hi pathin lo pi na chang hen bible chang in sim do na kho ivet na le hin ke man mem ho paw le van til ho pawin thu sei the ing ting ka ta sapom pi go wam ning tu de tu do zong leng ngai lu na ka nei lova ngai lu na panglawa i ma ka hi loading a hi atis akidang na lom azi chu ata sa pumpi chan ge go wam da to do ding a hi wanga pathin a happy loading kiti chu iti kidan da dem lainan da ding ngai lu na hi thil lo pi ka so pete ho azi chu pathin hi ngai lu ta be ding pathin thagau isunga che lu sa ding azi chu ama ngai lu hi hichilo chun chamna leng pa pen hi kum izan mang zong la chan na lung sungal chamna lo ding hi heji chamna chu ta sa ki hilowa pathin to na ki ka chamna chu hi hebrew le khabu sen pan hitin asune hu hing na lo pin na sa mo le hen e ho iti su cha diwa ana tin hi tunin ki gelen sopi kem cruset le adang dang nga hin iwai ge kha diwa hi aunding leng pa chu ngai lu na nei jin lam thoi na lung sunga pen sen chu tele nang mami mal adinga chamna pakai apin lo thei bep tingi ti sei do nom ni chuting ta le bible now sen jesu kilim dan ho chu min iti lemam nang iti lemam bet kau hiti lubung ni changgate na ko na som ni lang vet na le kel ngoi ching ho hi min noi nung pen he jong ole amodin ke pana cham kim ana hi dan a ki mon hi jesu pen chu asile kha thim ho am ho hi thim pu hi naw le gam chom choma hong kon chole
Jesu lim na dinga thilman lu sana bego miar anapiu imovin amo hi tu lai scholar hon mi thum a hi tin apom thei povin aji chamo thu sim hi bible sanga me thi bovet anaji ahin mi izat he kichi tain ana sei poi ai pi chu hitale asile khathi moi mi thim a hi ven ain la naw sen Jesu hi nga kinyau sa le bo khop in naw sen ana lim ke bin hi so teng ta le thim gau Simeon chum meeting maso se danin Simeon is juda te hogut min thang ta le hilar chapa danin aki sevin chole amazon apa banga hogut ta hi ji chan 13 edition juda te ke vai hop na len pen sadrina lamkai ti chu president in anapang ni hi chu ting ta le thim gau hana chi be na de hin thim gau nu hana hi kum som git le li a hitan ate tan a hin meithaya kaljong kum som gu wal an hein sten amanun naw sen Jesu mojen pathina thangwain zalending nga juda te la chen zalending thu ana phong da ni chuting ta le Herod chani pite bolem Herod the great tin jong akhein BC 37 BC 37 chuting ta BC 4 agoma kum som thumle thum sunga hin juda te la lengwai na pon lengchan mun dei thang thip na dim mi phalo kha da hin aji a cha that he leng pa hi juda te jing in jong leng a hin anapom pi nom lo ai ama hin ama helding leng dang ding adei lo ji naw sen Jesu tha te na ding to go anayan Jesu hong pe he ama din lungjin na asolo an he tulaya Christmas imandan chu ipiti am itiala hin Vontha cho na Christmas mi tam pen vontha cho khal ding dan igelowin nule pa tam pi din lungjin a so dani khang tha tam pi in vontha vonhoi ki cho te ding kyang ko ki cho te ding ala wale he chi Christmas gift fa nule pa ko ma chum gari thum an umji ala wa thilman tam ta thum zo umji he chi ho le si thil ho a ki cho zo lo wale Christmas mang lo ding a ki sa alwa hechi Jesu pen sanga sane ding kho sa von hoi thupi sa sum kho sa iti hoi mi tampi a omji na he mi tampin igel tawen he tulai context sa hiti chen yom kam tawen he sane chu aboi pon von ki to yong asi he iti poven aboi poi asi he poi asi iti ho hilo he boi su ake alwale poi mo so ke akhat na wang hi cho chu hilo Jesu Christ apoi modan o chi isei theu hi sumkol vein na Christmas mi tam pi chon he jini kho he sum tam ta mu na dia to gon anaki go na hi ta chu suma cho thei tam pi zo na le ki veinan in nei ke un chukal valen dukan tam pi in house do sa ke even ho in kai ni kho Christmas Christian hi ka lukum zakhat awal ta itivin Christmas ni tailo ho in kai khalo jong ki da ki lo hi Christmas ni le ho in medium se na ni kho ki sai le ho in ong that kit ti hovel Bible sunga Jesu ki lim dan ho evet le mi ho ai lo vale mi vai ti lovin alim so ke ni ai la hi chi la ajun akipa lo om ke ni tulaya lam kol bola khala ta la sa lam bola von tha le sum la pai na gel kho sane le gol nup na gel kha hole in nop lo na gel kha decoration na gel kho lai chan se chun nang dia Jesu na lunga ping lo ding na lung sunga Jesu gifen ki la in na lung sung chu Jesu thagawa decoration abol thein ding na lung kot hong in kineu sen lam kol hwa lagaw lung mit ha pomin van lam mel hoina gelin lamin la na sa phale pathin lo pi no gel da in mi ho na masang hon na pa cha ding gel da jingin hal ta ki pa ta pathin na wa chai din cha thupi hoin sung na lo ting Jesu kyang bula lu ding ki gelin ki ngai nem tan omin chutile Christmas ki chai jong le nalung sunga Christmas golnup ki pa na chu mang ta lo ding a hi chi za ai tu ni kho in Christmas ang long ding iti lam to ding ana ki go nem iti mang ding ana ki go nem ti pa hi tu ni kho isi na vin atha ben elung ko do hongin pathen belo hite anga zo se pathenin phathei na bo taw han